Bukajan auditorum horalang mahajan sampar abhijan amai padupon. Musikni phaikre ge thoma dapor phaikre sirachiti mapor pen. Bukajan auditorium horalang kepaman pon mahajan sampar abhijan amai paman ponlu. Labang so amai long non kibangji MP election husong pangtang pon pen puthot BJP Modi government kachari thulongji alamai chithan chimumpon. Labang so mahajan sampar abhijan kepaman pon amai long aluhi sarpo aman pen kachitong dun. MP Horen Singh Be, MLA Dr. Momin, EM Sorjurongphar, EM Mukut Mohanta, MSC Kadom Terangpi, MSC Bobi Turongpi, East BJP District Amaipur Rural Killing, Rohila Morcha, ST Morcha, OBC Morcha Lapen kapre ke theke dingatum labangso amayalong chitong dun pen misen pen mai pachun ponong. আৰু যদি চোৱা আজি মহিলাৰ সংখ্যা ইয়াতে পুৰুষতকৈ বেছি হ'ব লাগিছে মই যিটো কৰিছোঁ গতিকে ভাৰত মাতা মাতৃ এই মাতৃৰ যিটো ক্ষমতা শক্তি ভাৰত মাতাৰ আছে আৰু আমাৰ নিজৰ মাতৃ এই শক্তিটো আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত মহিলাৰ বছৰ সেইটো অধিকাৰ এই শক্তি অধিকাৰী বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ যিটো বিদ্যালয়ত আপোনালোকে দেখিব মহিলাৰ সংখ্যা বেছি সেইটো ভূমিষ্ঠত বিকাশৰ 100%। বেলেগ কাম কৰা বুলি মই নকওঁ কিন্তু বেছিকৈ কাম কৰিছে মহিলাসকলে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে কাজিয়াটো কম হয় পইচাটো কাম কৰিবৰ কাৰণে বেছি বিচাৰি গৈছে বেলেগ কৈছে মোৰ মোৰ ভাৰতত ঘৰৰ পৰা এইটো হয় মই নাযাওঁ এইটো আপত্তি বহুত কিন্তু মহিলাসকলে আপত্তি বেছি নাই খুব ভাল লাগে মহিলাবিলাকে কাম কৰিবলৈ পাৰে খুব কাম কৰে কষ্ট কৰে গতিকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ মাতৃ মৰ্যাদাক ধন্যবাদ দিছোঁ বেয়া পাব নালাগে এইটো পাৰ্চেণ্টি নহয় মোৰ এটা কথাটো এটা কথা মই নিজে কৈছোঁ মই অকণমান মডিফাই কৰিব গৈছোঁ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম আহিলে কৰোড়পতি আহি পেলাই স্কিমৰ কথা কয় ইদাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পেন ডাক ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিয়ে হেন পেন টিপনচি নৰেন্দ্ৰ মোদী নিকান চিৰকেপ কেচক লাছো কেদামতাং মে 16 তাৰিখ থংকেপ পেন ইসি প্ৰগ্ৰাম দেংলো এইটো কেন্দ্ৰীয় কমিটি এইটো চেন্ট্ৰেল কমিটি এইটো লাসি থংকেপ মানে যেকলো জানো প্ৰগ্ৰাম লাসি লাসো প্ৰগ্ৰাম আংখুনাসন সি পিনি বাংকা 8টা মোৰ্চা প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী তুম পেন dakte tong ben si pen an asong apang tang ye lam la pen non epang ke bang ye election no ko son si mesen pen ke ong dong obut pen pa hai pon hegi mala so harman si pini ka chingwai ching sai do lo la si dak pen an tum nang ke tong do la pen ning the puthot bharat sarkar ke la ke modi pen ke japon a sarkar si plang thu lang non 2024 ta la si nona bang ke ni to matha bang ke je ke damtang 2019 ho bang ke 303 BJP MP chot na sinopha bang 400 plus so BJP MP palong ye phansi gote bharat adang tame bharatiya janata party karyakarta tung kam kem bom sir atanali MP hoi do bom hot ta demo ban jima so ka i han petang ki mat article 244 uchun reji planning ke do lasi laso puthak ke nili private member bill tawan no la pen question tame nili la session do bom hot ade nili aru pon bom la si clearly long le lang la pen ning the do unji athema mo pen nili speech long tathan theng bong mane isi katora in nai ji bharat সংবিধান long edo ka article 370 lakso 370 ni ke Narendra Modi scrap hide kulote ei to সংবিধান long edo article 244 a ta nanga pachun pipe de jipuke sapta nili honde khabe lasi Narendra Modi prime minister ke do hosi Karbi Anglong ara rakar ia hemprek kame BJP sarkar hosi longji pu bang kane lening thete sir dande bogajan el long MP scheme ben ke camp on aside in RP ko situl siang men pipu ji ala si dak ke non nili scheme hangbom le he sekidam tang ke 2019 ben MP man lo same nikan hini corona wang masih long le de la dorma ta we MP le dita we mate la si non isi asap so hap nang le lo la si nili scheme hangbom lo la pen new guideline do je education la pen health sector si orlong chau ji la si kunai school manang li toilet ka we ba classroom extend nai ba library room nai ba teachers common room nai
bat toilet awedat running awatar awedat rawa ringwell nai pine la son pulote la sineli la along tina homositin tame neli khobor en bomlo la pen neli receive bomlo scheme deng ifat non poisa Julai nang lepo Pini epe Chelsea abitung pen PGR VER along lilong kahom ridam. Haroghat ang kangki bosti Uttar Borpi along non-travel atum aron pen Bangladesh pen kibang atum long linang kachuray elo po arjunong si EPA Chelsea abitung hoy pen kahom ridam padupon. Labang so along leki ili karbi atum si kidunang ji along lilubon si tanon ke ang tan pen kibang kibi kichi aso atum si nang churay elo lasi puthot kursing timung pen kaning ji alam tia puthagle arjuponing sina. Itu nang kumri bangke lagi PGR long le purat mana pak lang long rat apa nang tinggal program tentang ta non nason thot jila utor borbi long ke mantala utor borbi le ke lo tapi ni kangki tiaro tapi ni kulipat borbi ahel nason thot lo kang ke grazing protang nason thot lo si grazing ko bermo la sama je em abil hala bang so grazing ari sama bangke ini ke ha Bangladesh pen ke bang 450 family atum han se din gi chap ke peksi atum han land patta permanent settlement land patta ki pichu sel tum ta ha pir the ke plang pen karbi pu ga chi pu pen ni tum non ande minna permanent settlement mane long le bang patta land patta bang avela peradik patta dona ta tum karbi pu vela dolo sik sido teng pen bang tum han aram nang piel sala bang so patta la bang so ram bangke pilo Monggo sena RSS tembang nangbar picture mak ini tuma bangke hala bangso arona bang nang papi pide sir tembangke il tembang non mai mena karbi atuma fasi pinigi refugee at si tembang pincong ili tumha nang pincong ko son lo ili tum da ke do barem da council kachari atum da il tuma karbi atum lo asiem de tuma karbi lo sta ili tuma karbi atum ke patta avetu ha Bangladesh ke bang pen ha Bihar pen ke bang atum tho patta bang itu nanti. Nasi lahaya patta kipi ke authority council tu. Stapini karbi itu mehta nilining jelo sola mehta ningi chul lo. Labang sola meliki putain bang ke karbi atum jong si patta selami pulo tang pe suri pikep pinai. Patta isi ke selami fan sinang ni miadi patta ke selami fan. Te karbi atum long suri pikep pona tangka lagu dopo. Ngelo leka. Akka ista patta ke selami fan bangal tungi mata masinelo. Abang so patta ke selam ye panjang sinang pini ke jorthuna lutang ni patta selam ni dasi kimil suri pike pithe lalap te pini si kini klem churong na pakko la sinili daim bangke la PGR long leke lake karbi rapet inglong so tumadin take Bihari Bengali Muslim apiloko Nepali pen la hai tum kita patta selam ni non tribal tum kita patta selam ni PGR long leke selam ji pusita inglong asut masih lada ke land patat yuncoji sa nono bangke ke palin tu karbi atuman ke longle patat pichute PGR longle sitame lada ke forest longle PGR longle eviction asai se claim tu sa non dak uttor borbi long mage la bangsu eviction asai bang claim hai ke claim kali si permanent dak permanent along le patat si pichu la bangke dak lukele mele dorsing rong hangta ame kartute lana jakong ke ulupona cicing beje dak kece setem long lenang long le kolam ke isita dorsing long ha ke hai kaningi hai ai he madungan ta bang kece setem si long le patta dutue hala mena kar biat tung mang ke alang liat ki tu na tumata he malong le patta duma e malata nona cinila alang le phan vote ke jok tum la BJP long vote ke jok tum ta long le patta duma e malata cinila sita bak uttor war bilang adon tilinang lang ta patta la ke do et la tunge permanent patta kumala permanent da pike karbi long autonomous council lo lasi nilgi pudai mangke bor tara long le de le long le gali Nagaland Meghalaya Kaziranga Kohora hala dele border kalilo border long le ke dak uttor borbilong bangke chia sotum dak na ilitum PGR long lang tielo plotang ne border long lagi tina susilo he marosi bang nang lucok si bang nang cerai pi plotang de lake border long alam ithandam joklo lu gente nasi tuliram long hang pulo
Bangladesh pen ke bang atum apan ke longle pata dak longle la pen itum atum illegal kumas illegal lo ke pata ke pi komalo Nagaland no sortong pata ke pi mante atum illegal pata pu non dak ta sona thaglo BJR longle long non pata sela tum illegal punal itum declare sira goy dak ta declare sira goy uttor berbilang 450 ke hemili atum ke bang cheng la pen non ke do bom dak 17,000 voters do Bangladesh pen ke bang abongo sena akichi asotum latum apan prabjin pen nang illegal pota declare eviction ak sai claim mo ipolo claim to that yen kasi pota illegal pota in thanji pelotang denil he madung mangol no la PJR long lilong ke claim atum dag mangol ni he matum nang li jong si pota kang thana sai claim in tungre pelotang te dag mangol ho tor tum dak thana la pen nilitum nang li jong sa ko in khan hai he illegal pata lapen Bangladesh pen ke bang uttor borbil helang pi long ke do ke che so phan jong sin nang li pota in khan hai plo tenil to han chiklo jon konang pina po nang li hem ke do nang li hem adung ke do ake che so Bihar pen ke bang ake che so Nepal pen ke bang ake che so ana phan ni tum chiklo jon phong bom ni tum pata khan lor po cancel lor po asan hak tak si dorsing rong ha ke hai ta nang li ta ningji ha he claim ha he pelotang te ni tum chiklo jon phong bom nang li ke claim ha he sai ana tum claim te kang at po la chiklo jon phong bom ini itum hana pot la pelotang te rata nang chini po komasia hok ke claim kalima kasi dorsing rong hang ta nang li ing tang aret lam hang tang ningji ra kyale ave gapen tuliram rong hang ta sang bosta rungo pule la le kang tang aret jigali leke lo abang chini hilang nang li nang jakong tang o puta nang li lolong nang li tang te labak chine hela nang li sanga bosta rung rep jim da marep lale nang li kan tang li halal lo hel pil the kan ta lo jong si nang li chini ne pulo tang jim male nang li nang jakong the ta le ave leke asia prang si ke lo ro chine hela nang li jong si lana kang sak pulo tang de polo nang li long le puta en thana he de la so kang thana he a jog e pini uttor bor bilong ke bang Pilo deputy chairman ke bang nang mantan MEC nang mantan oke kumalo jakong pi ke nang tum kongres la pen BJP tum nang ja kongres to si CM nang man lo EM nang man lo non nang li BJP to nang li si CM lo nasi nang li tum Karbiang Long Autonomous Council kachari atum ke Karbia khai mateng long so khai malege klep pingali uang thek bangke la dak uttor bor belong presidi tum ang thek long dak la pen non ni li ke pachini den bangke Kasi prabjin pen CM tuliram long hang la Bangladeshi pualam kaningje pen apot da uttor borbilong ta prabjin pen inquiry bangsi la non tribal atuma fan Bangladesh pen kemana ke cheso tumat prabjin pen long le pokai khanam lan chini lang tuman ni pachini tu